akum atang ringot po hian arap ngal mi atha awanga an man hian kumsom riat pakhat mi ni upa te kan ngai to chuan an ma ani wangai ven na le an der dep na te kha kan ngai to chuak ngal thina ma se he Russian Granny Reaper tia an soi mai Sofia Zhukova kumsom riat pariat mi chanchin riat hi chuan eng po alo thleng the ni hi itinge yang zo te tha atang mishing tha a engin nge Sofia Zhukova hi hetia chet tir mai le Sofia Zhukova hetia achemai hi arap ema Russia history serial killer upa bear ani mai hi anun man chaudan po shiata chak oma anopan lai chanchin shiat thei ang soi masaila kumsang khat jakwa somthum pakwa khan Nizhny Novgorod Russia atanga kilometer somli vela hla thingtlang kho pakhata chhungkor theive taka alo pianga Sofia hi meichia mani se anopan lai atang hian tha ani na chak ema lekha zirna tur suman nei lova lekha zir lova ziak le chiar thiam lawani atet lai atangin ram na tamtaka thoka mi noya te po ain lo ve na sa thina ram na kher lawa te po hetianga nun manghiana ron puitling chhove zela Russia chimlam Khabarovsk ain son veta a khopui lian takani a ma se a omna lai tak hi chu he khopui chung chia lo khopui fe ma kholian vaklo Berezovka khwa ani in apartment lo ave a narem rema thok ve zela ana thona hian mi papakhat Ivan atonga ani hi mizoi oi em mai ani ve thunga Sofia mi zian en chuanin angalo takan ni masian in mangain an in nei ta hial mai fa pathum lai an neya masian fa pakhatero apiana tanga re laute ya thia fa pa pani an nei ta hetia pasala nei no hian Sofia hi voktal na muna athoka sausage factory lian ve taka an khwa Berezovka mia chuan athok ve ta a pum engemo za chu rim takin an fa te pani enkol nan hian an nupa hian lekha te an zirna nan thoka an fa te po an ron puitlinga an in an chwa sana na te han ron nei chhove a an buai ta an nu le pa te hi an ron kan to ngai lo apartment lian lo te a chuan an omta a an nupa in an kumalo upata dewa ma se an thori malangai ema Sofia hi sausage factory voktal na muna takina banga in bungrozor na door anina tanga halo te a security guard angina thok vele a an nupa hian thamwang takin nunan mang chhove a nilung chiat thak takin ron din ma khachuan anpa Ivan chu athita thut mai khohar takin khovel chu a upat lama ama in Sofia hian mangdon ta heta chia hian alom engkim mai hi ron in chan tak atarat mulama a khohar shi omna chu atharum tho zongin ron thok ta ni ber kumsang ni panga khan apasal Ivan athi a hemikum hian Sofia hi kumsom ruk paruk mi ani to akum le chia kumsang ni paruk hian Sofia te kholian lo tak Berezovka mi me cheno pang pakhat abauta he me chebo hinastia election ko ni in kumriat mi ani a school bang a hola mabawani a thiante nen an ho hauna in a thleng ve talo police te chuan in atanga tlan bawani an ringa masi anu le pa te chuan an fanu ne na in hauna le lom lo na eng ma om lo thule an chung ko bawra ka that zia soin tlan bawani thein an ring lo tlat nastia hi thu oi tak thian le chungte ngaina takani thuan soya a school bana a ho pui thianu vika chu police te thu an zo chuan school bang an ho meka an tong dun mulmula nastia chu building bula luta meiche upalam to ina zui lut ati a he a Pitar soi hi an soi fia chiang de leka Sofia Zhukova a ang ta hle Sofia chu police ten an be ngal vat a soi veta a chi ai mi lova a tong sual ei lo a soi zat maya no pang bo thianu vi kai hian Sofia hian no pang ho kan in fiam lain min hawa min an khum vak thina abik takin nastie hi a hobik atia wangin hemi chungchang hi Sofia chu so ani le a Sofia la hian aphana samai
he mei chebo naste nen hi chon gan in nel lutuk zo ka sin ama pon min ngai na lutuk ti in abauta chu poya ti thule angai isia te chu soya ani le vi kai khan aboni khan naste kha izui ni na soya engi zia anti le chuan ka zui lo min ron tlan pel kha chu ka sia engma ke Pitar hian ti ka nei lo tia thiam taka soi chuan police te tan po a oi khop mai fin fia doro lo bok nen so fei chu rin hel zinga tanga pai anita an kho a mei chebo hi alar ema police te ti tu an man thei si lo khomi puite chu an do i zo vekto rin hlel hola chu chua zel an ni a fin fia doro thei lo khonge nastiai an che si lo ni khat chule papakhat hian bullo pa ina muna hian sakhal frozen hua plastic bag da ania bag chula ina a hon ta a uide bag tu ma hon ani a ina an phor chule a highlight vela heta athil mu hi adam chunga a thei hil to lo turani ru le thil dang kara chuan mei cheno panglu ming chuan amita chuan alo en reng mai ani kha naste nge yani he mei cheno pang thata rong taka chan som tu hi shiat ani talo ataksa an endika siam shei manga na taka kutha kania aluwa sheya sa na nu ma hu ani bok ma se atitu hi mu le shiat chua ani talo ani kumsari aliam le a berizov ka khwa chon mi bo an nei le ta kumsang ni som pathum march ani a anesthesia mi kheifa hian sophie hi in a ria lokaron dila anesthesia hi pension to ni in moscow a fanu bula chen tu mani ale kha ala ti fel lo de unen zana sophie ina hian riak photanga atuka achung te dang in apan le donani anesthesia hian a in a chen na chu a hral fel vek to a rubel makta duai thomin a shalani sophie ina hian zan chu ariak nge ya atuka achung te in pan turani a ma se anesthesia hi mu anile to lo a fanuli achung te na chanchin an nga event wata mang ang takin an zonga sophie te khwa birizov ka khobol lo pai na anu taksa chu an mutani kha arong taka anu thattu zon sakturin afanu hian police kawata sophie zana aria na hirin hlel masak berani a inan va enta anesthesia passport tele athil neu newan va mua thisen an muboka an test chuan anesthesia thisen vekani an man to do ne iloti em lo ngak lokro sophie chu thuzo fia dura la ka ni le ta chuan lama siam moi le thisen kha ni e sophie thisen nge yalom zana kan in nial waka a thisen san wangin na ra thi ta wakani kha atia anesthesia chu thin rim takina chuak thuta na takin kongka min khar khuma kar dumina kala akal na lampo ka sheto lo atita Sophie hi achi ai lova a film ema that takin buaimi lavin thua soi rin helani na chu proof a omlo nen chuan thei ngil sakri anile ta ma se hi police ti abum theina nu nung berani to don kumru kaliam le anesthesia thi na bo ruak po chu arem to le a soi a hlo to lo kumru kaliam meu chuan Sophie hian poisa atla cham ema a upa a hrisel na thalonen hian a ina room lua thei tura asiam hi a poisa mu na berani to a victim dang tur ron lang le Vasily selected intifaya in lochin Ukraine tanga ron pem hi anupuinen anin hawa ina tanga annu in achwa tirwangin room lua holo chuti thei danga nei dalo Sophie in a room hi amufu ve laumaya atlom buka anei tu Pitar le rin tlak mel takani bok nen hian van neya inti hle a Vasily chu Sophie room a chwana lut ve ta ma se avan neina angai hi areidon haulo kumsang ni som pakwa January thla chuan a hlo alak ni ani a room Sophie room alwa hwa chuan aluta mu anile to lo ana tho na pa hian Vasily zudu zia hi a sheve veka ana kal lo po angai to em ngalem lo ma se ni liam zela Vasily chu are ta mak mai ni thum cholve je uchin ma se aron lang vele thwai china ana tho na pa chuan police a kauta Vasily in lu anu Sophie chu kom anile ta ma se asoi thadu vaklo mase police te hian zo na zo wak wakan tum re lova baka tontum hi chu achi ai de uni ina lang to a investigators te chu rang taka chwa san tur te ina lo ti a
an ring lel rureng na in ti buai vakan du ri lova an thli thlai rukar to ni khat chule naupang then khatin kholaya an infiam lain garbage bag a mi pa ba nan muta atak sadang chu bulhlo dang zi nga lo ombok mase atak sa hi la kim chuang lo Sophie anarin lel ber in chu awapan le watin a ina hiting pai pa chuan bulhlo anga pai mishing taksa an va mule ta Sophie pipe nge yani Sophie in chung chu an zona an dap nge yangai ta Africhan hong chule mishing taksa ko chung alo om nuala she Vesilia thisen kaina alo ombok athil nei tam takte nen Vesilia taksa an zon lai hian police te hian ami tha dang thisenan mule bok he hi Pitar ina ani an va mu Arab omina makdu khopangle ama me cheno pangbota nastie thisen ro vekto an hubok DNA manga an mu chhuani hi Sophie an man ni chuni a an man dan vel soi tak tak ma in Sophie nun dan shim kan ngai thalokang Sophie hian chiana nei nuala a thian te ho hian ama hi an rin hlel na chan tur an che thiam theilo ani nge yang ani na taka chuan Sophie Granny Ripper hian mishing te hi mishing pa ngai ang na thei lim thei feelings nei angin en velo ti le thisen ang lekin alo en reng ni in ni na be ben ko hi Sophie chian nu hlui ani a kumsom riat pathum mi ni Sophie a chian nu hlui ina hian ni rei laute turin Sophie hi apana atop na tur ti reng a shelo ti hian a bauta mak mai ani mi chen khatin Sophie hian a chianu ni na bauta kor a halai ti an huchina chumai ani lo mi an bawa pianga Sophie ina ti dang lama rong thar noi izia mai hi rin hlel om takani aparda te thlagina thak thar china ma se tu man an zot ngam lo Peter thin chetak mai kha ni miawa mina zongin an bengam lo ni nai thi na abona po hian Sophie hirin hlel ber ni ma se ruang le fin fia na tur te le a ina DNA test na tur engma an humia lova hewang hian Sophie case a hian an bel top thelo ma se ama nge hi atitu ani hi police tele mi pui zong rin dan ani Sophie khan apasala sun nu khan ami zia thla ka veka zo te tha te achinga a thin chebok ma se an khotlang mi tu ma khan he Peter hi mishing tha a kai sa thei an ring phalo zo te pui soi lo te sheya a che hlum thina wangin a then om khoveng te soi sela hlo ema chuta no pang khola in fiam beng cheng te a ho ema a an khum waka no pang ho hian an nu le pa te bula te pon soi thina an apartment bula in fiam hi aphal thin lova no pang then khat chuan an hlau hiala a ho chang te chuan an tlan chheduai duai hlom thina no pang then khate ro chuan hanarun lui an ching ve boka ma se an shelawani he hi Peter thinrim satli ani tlatlo an nun na an chan thei a thinrim changchan no pang hau chu an khumin in kut in ban te katanang ti na aw waka ma se tu ma in ataka a thlen an ringai lem lo Peter mai ani a tu man puitling pon thu taka an langai lem lova no pang then khatla chuan an chhai zok hial thina an fiam leta an run lui boka bowa arwangan mu tak me cheno pang nastie khan Sophie hi ice cream in alovuma ni nuwa abauta ni chuan abo nu hian Sophie hian a ina ti dang lam na sa hle wallpaper thar te bela heng abang bel thar pheda hian ami tha te thisen ati fai zo lo te chu a oma kum engemo zat nuwa mu chhuwa chau te han ni ui chope ka ching em sa a pena sa a ran te ho hle ma se sa sang lian tak taka pe thina an eizo ma chu an bula om reng thin no pang ho po ho hle ma se sa jeli anga siam jelit mit te a pe thina in kut ka tanang ti in thinrim takin out thin ma se thil phal takin sa chu asem le mai thin hi thil mak takani no pang mai ni lo puitling te po sa hi asem na sa thina an then oma papa khat phei chuan Sophie sa sem hi aring hlela arima maknen hian an lo pai hialani Sophie hi ring hlelin mak ti thin ma se apartment a ompui chung ka dang te hian han boy pui wa ke ro an dum chuang lo rindan mai ani baka mi hausa ni lova ma ni na boy em ve kan ni a ma se Sophie ina zan khat riak abawa mei cheno pang a hau thin a huat em abawa a in lua papakhat abawa a thian kumsom riat pathum mi a inarun omlok abawnen hian
ama kai noi te an bawin an ruang rap taka mu ani zel ato berami anupui ne na inchena Sophia in lua tu Vesilia kha amitha nung berani don garbage bag a le hitting pai pa tele Africha khan Vesilia tak sabung sang kha muni kha Sophia hian tlan chiat na tur nei to lo zo na an zo le chuan a thil ti apo mangai don ta me chano pangna stay nen khan a ina thisen an mu wang khan ami tha dana soitan ta a Vesilia kha a in lo tu pa kha ron ho a thingpuyan ina apong swal ta ni na soi ama pong swal tu Sophia hian shei te manga a tha tak thua soya tha lo chu du thlan tur danga nei lo ati Korta Vesilia lu shei manga ache dan te chu zir tirani a ami tha phasak ber me chano pangna stay thisen ro po Sophia ina mu ani kha kumsom palidon chung vel chu lo da thato a asoi dan chuan nasty hi bengcheng thei tak mai ani a Sophia hian aning hle a chuta nasty khan a maya tak ice cream in a lavom zui Sophia Pitar thin che tak hian atuar theilo a kidnap ta a ina shroin avota china ni engemo zat nasty kha akola na satakena soisa china arwang dress beka an mu ma ni khan a that chau ni ina soi he me chedo pangthil ton hi rap thak takani don chuan pakhat Anastasia hi a ina zan khat lek riak tur po kha a tha thua soi boka Moscow a fanu bula a tur thua soi kha Sophia khan a thik ta tlatani chu Sophia kha afa te pani inan kalsana an beto ngai lo Anastasia khan a o fi ka angai tlata are theina le amal na chu a musita angaya chuan phuba ala le mai ataksa bulhlo paina an mu ma zan khana thatani Achianu kumsomriat pathummi abularon omni na bebenko kha atha ani ngei police ten an ring boka hi evidence a theilova ma se ati ngei ani an ring Sophia fridge a hian Vesilia thisen kai sheite thisen ro te oma a ina hian ami tha te thom no an passport le kha le pheikhok te mu nwal ani a Peter ina mu atan chuan rap tak turani a oi lo hialang nasty Anastasia le Vesilia te atha avang chuan thiam lo chantirani ta ani na taka chuan police te hian mi bawle thi midang pani pathum vela Sophia hi an ring hlel hle bokani Sofia Zhukova hi kumchang ni som pakwa February manani ta a ami tha te ti te chu jeli anga siamin a then omte alo sem china ama ngei pon a eya ui te pe a che dan hirap thak takani ama ngai to phei chuan Peter mai ani si a ami tha nung bera tha khan kumsom riat pakhat mi ni a Russian serial killer upa bear ani ngalbok achung thurel ma a tan ina atan lai te hian atan pui te bula chuan ami tha dan te chu in ti thei takin a shil thina tang ve mi pakhat phei chuan ni na beben ko po kha atha ani thu a soini ina soya korta ero Sophia hian a phave tata abo nu khan ni na beben koi korte kha a hareng sia engpo ni sia phave tlat Sophia hian korta ami tha dan te chu azira lawm takin a entir ve mai khovel mi te chu poi soi lo te a tha dan chu in ti thei takin a entir ani korta chon Sophia thil ti rap thak tak jachin a chiara shemani theina te chiar lai chuan mi te makti tak mai thila thlenga Sophia hi alo nui velani kha a trai lai hian thir bo ma da shanani a alom lo hle boka upa te za lo na atia a chevel hian a in thir lo zia tilang chiang hle boka ami tha te chung te le witness ombe te chu an chialo in anui vela Vesilia a in lu atupa ina apong swalanga soipo kha evidence mu to ra omlova tu man apong swal an ring lo bok Sophia chung ro rel na zo ni ma hian tan ina ala tang ri a khesian huna du ang reng le a COVID-19 boy na wang le adang wang te ni in ma se to pa chuan Sophia hian a shem na mu tur a man don talo kumsang ni som hi pakhat khan COVID-19 akai ve ta a thi thut mai jachina ama shemna tur thu to papuan angai thla man talo Sophia hian ami tha te kha film khur takle ro man sa thap na ne na thata psychologist den Sophia hi anzir chianga a che dan rap tak ami tha te a chan soma a chuma a eya mi a sema
abang ui apeka a chen garbage peka apai te kha aril rulam dikala ovanga ni theyani anti a ama ngei po khan a eyani ma se Sophie hi a film veka ati ani a korta po ama ngei po in ril rulama boina ani ya soimi alo bok Pitar Serial killer rap dik takani athi nuwa court chuan athiam lo na apuang ta thawa ladam se chuan a shem na chu ane phau lawang